no be ma no ebetimi control no nti no ebia na sister ebia wo bo wo ho no wo de na wo ye no kra no wonim say ebia wo wo form o but because of high na like I say onipa ni hwe wa wo hu bi ase like wo ye high nti no ebia o ba wani mu ba sister osuro Ferry ana so ferry so no so na bia wo kra no unya ya nka wo pe Mamo akwaba eba too much GH video so me did na ama owusa na down trending issues and me dey some more ewe video so eye by abaywa wo ye interview with aye journalist Ghana has say you know na delay Frimpong manson and the lowest Frimpong manson asem na making na abaywa yi aba bonten edinson phobia meta bonten ya age na ye video na incentive or record na watch church and be efa eye we be on more beji social media apostle. Now all can in semino and a blogger for phobia so abefa and semino Eddie Atage a year John Dumelo a year actor and a year gifty so no and a delay no one can was no and a ashe Dolores Frimpong manson delay a focus semen or sabab on tibim abekasa etia a year blogger kwa waka sa asem na say and no den in semino air to war or say stop the stupidity okay. I've never mentioned her name before. With Jimmy Wehu, trying to stir up as where there's none. Go back to the video and see if I mentioned anyone's name. If I want to talk about someone, I do just that. I hate it when people don't use their brains. I don't know what the H blogger name say. Well, fan video I hear no they control in summer. Nimu edia wambo esa ede kan ho. Na wo ka ne sane busa for ye go video kom na yehu de delay na wopa actually me menya to form say so called the man na wo munye all over the place na yes memma memma nware TV so ma no mo nware awie sebe awie mfo ma obi anim wo no munye all over the place no ye ware sa ma na beginning no wotese oh asomasi wo dian ware sa ba ya wo ko Instagram akọ hwe no ko na mostly ni page no private afi wo mu ana blogs de nya ne picture want to be near posting the picture na ka say asomasi ni o behu ana ne page na private no bi atum na afi wono so start any yen ya TV so no pre followers gidi na afi wo mo post on my pictures as clickbait no mo bi page mo ma no mo ne fom red carpet no mo ne fom followers na say wo mo so na ye ware o ma no mo nye all over the place no ubehu a no saba be ye all over the place nti see am question me bisa ne pan say hwanom na ye all over the place for no me mama akwaba bi and that day me guest Miss Gladys or papa me mama akwaba yeah bibi aboko adumo na so me so nyame ai madom da so etias nti rade ene be da na step na nhwe de nwa badly e de beto aponte say sisi ade de ma dia ye wari wo mo na te say ye wari wo mo no mo de nkomo ye quiet people ki entu mo din ye na ebiem social media ho kra mo hye ndi agro ho nti wo mo ndi wo mo so ye sisi ade a ye wari wo mo say no nti ya wari wo mo no o beji wo apostle na tete bia be fe bia on pictures na mo asem ye bebe bia no ma no de mu bi trending issues bia no mo so ma fe bi e de abo mo post na tete social media ho de jai nya se keto no mo ne man ye ni mo mo de dada so mo do mo ye bi dada no pre wo no asem no hu ni se regret na delay kan pepe me nyamba me da wase me da chia hwefo nyina so am say asem bi o wa aya o tinkwa na o kra na asa ebi o tutu any say obi abeka na se social media ni menya so say ye ma ni baba eni ni baba ko dia inti no wa na obi choose say o pese o ye menya so say obi o social media so no ye ebi actor na actress and also oye your friend say ebia oye media adwuma no correct yes social media ye nyina ye wo so bi no correct enti no say obi be ka say ebia
eni say obi worry obi area or social media ni and I say like obi onu as a to say what trendy wo social media social media na omo ngu ono sabe so omo so omo yemba ntum omo ye nipa so omo ye nipa nti say wo social media so na no nche say bia wa say ana say bia o de che say ye as a eni say ye worry o so on say na sam na ko ba wa say we social media here eni say je say and now your back and now you celebrate here we celebrate here eni say that be because celebrate there one I will be true to say you want to be a celebrity yes one of the opa na opa onya into know what about say send your who can omo e be a celebrity awari obo na say no omo kra ji say omo kra na yen fa ni say omo ya ji social media kra boss ko na no so no na obeka ni say nipa no betimi asan aba na ti ata abeka say we bia say omo ya awari omo so yes ano omo de oh enyaba just say odika okay you should be wo share the celebrating men and I say men mo ga na magic dia most of the times omo kwa waria obe mo no ko for baby cry entindi na wo de ma fa Kennedy o say despite media penny power da no ne ba be ma ne bra o ware no bi eni so ahwe class sleeping cb and go for magic omo di actresses for mu bi no wo be ware omo oh yetito na Tracy lady be Tracy no abetwem ye se ono no wa no bia mponte ne nkada no bia nte na te se omo munim ne de omo nim no na te se ka ne Ghana se na ware no je Ghana ha nia boss no na nka obi enim ne sa but o ware ni nti em obi a dream the see wa bayra no so be pair se obehu ne djuma wo ye bebi a wote efi ofim ne sa ense mekeka ho no enti bibisa o hwa de nti na mema no wo mo kwa ware a wo mo cheda ya no makofa obi wo nchen bebi kram part te obi enim no a wo so nim se obi enim o minister me da sibiem and say me we mi wo social media so no great but obi bisa say if you me picture crack of 2 1 bisa say me nipa omo be like him no omo ya he e so die ma say me ti we na say bia pani bi ana say e bia say oh like me drew baby a pempen so obi na say afei obi a behu a I say we public figure like I say obi ani sound no great e betimi ba so mo nyina omo wo social media so but because of say omo court bia bi mu ntinu obi adwen eni omo so ne me cannot say okay yes say me ti we and a vice president abe ware me sisi a e bia me wo social media so but me ni obi a oye like I say no on me can say go on trendy here o see can say move here nti na say ye sheda hu mi ba o de ma me ni obi a ono so what did and I say ube o se sisi a baby o hye bia obi be kwa kohwehwe obi a besu hu nkako obi a besi nti afei so onya kaso wo social media bia Instagram wo ha afei obi no obi a di amerika okohwehwe ni papa ya wo ye Sumo mwasa mwe Ntani ya si edomo ni sa obi oyede oso takrache sana samle aye no pray na delay e kan asem no o kan asem no nkofo de omani bubu obi a tusu de ope obi a ne de woni tima na wo dwe ba blogger bi nya kukudo ba bonte be ka se we friend say John Dumelo ne ire awaware no na o connect man na eno anti delay buafu aba bonte oh by this H0t so I can't some attribute ni say onya jimie no kra na me bi say enye no kra I didn't na ne bufu ze enya ono na wo de na ade na ne bufu o binyamba obi na eka o se me yama dia so mi mbo obi ono na eka na se ombo obi no kra na se enye John Dumelo nko na ye celebrity
Okay. And I know no one so now. Okay. And I know no one so why celebrate the idea why and the so say near I mewa. It's added to the Nipan one be and Cassa or Cassie John Dumelo. Because men may come as a mimbo beard. And then yet on no one so any pa or yes celebrate. I will Ghana has it. Even celebrate celebrate me about so can't ebia amanoni and like so near baby pray or but I didn't know how mention or be say ebia wo de asimesi me tutu mani hwa wo de I didn't know on one now like dear eyi na da o montem enti na nipa no so kan sa so ebia minimum so montem na enye fine bi na ebia like nipa no so hwe ya o mehu say oni John Dumelo enye fine ti no enye me fan sha o obi so wa o ya dia just ebema obi adwin ebeba desi ni so so obi wa o wa kan asem no ono so pese o kan na chese no no so enya because ya minya ba omo go social media udi omo ti a wa hwe ya wo be ya eyi o no mo kan mo se mu nyire ya na fe obekọ no mo ti wo kra no mo se Omo ti olo mo se ekutu ebi aso ni ndira wo ubo ekuti a insem na wo ka on ye wekuti a ni mu no obi ti bi sha se ekuti a we die commerce mesi atale we wa pa mo die wo de hye we pa e be fata no pa ensem no keka enia no wo de compare anase wo de toto eye de H0t be kan ne se wo mo ye celebrity se ma mo de bia mo social media ne o yesi o china o yesi no wo mo mema ware wo mo na wo mo pe ma ye di na de so ba bonta so be ka se man no mo ye di no mo to se no mo ye ware mo yo mo sa procession na se no de afa ba na no ka na me kwa na me ya bai se ye be say omo man no mo social media so no ko kwa che so ba bia o social media so nto nya be ma bia ware na so ye even ya actresses be aware no cre be aware yes sister na mama so no so aware so nye nka ono kwa de bia o te eyi so o ba so aware intina like o ba ka say ma e bia o say na times comment o be making so who tin po like utimi wo say eye ya ekwe won na ugu man ni mu ase so ade no the way a ka no wo m say ye nyina ye mba o bai say o kan asem bi na etia minyonko ba kan wo say me so etia me wo ka asem na so ye minyonko ba kan wo say me so wa ga say mu account yes me so akame oh enti no ba che say ma mu go social media so na say e bia omo ye so high no dem man wari omo na so mo so dem man wari omo pa na won say Ghana ha ka say mu no nipa no ya dwen mu bibi ka che say o man no celebrities no de say no omo agedi no nti mema mpe omo nya wari pa wo hwe mu pa so dodo na no ebi e di 40 plus so omo wari da minya ba anya ni say omo social media so nti na mema mpe mu ba mi bi hu say ana mema no say bema ebia ohun so oba wo sika kakra chen like oba wo sika kakra ohun no high so omo social media so ebia your friends are celebrities for me for say celebrities mema hu high so ena bema bia so mpe oba like oye high etem obi ape oba like from no be man no ebetimi control no nti no ebia na sister ebia wo bo wo ho no wo de na wo ye no kra no wonim say ebia wo from oba because of high na like I say onipa ni hwe wa wo hu bi ase like wo ye high nti no ebia oba wani mu ba sister osuro oferi ana so oferi so no so na bia okra no unya ya nka ope by nipa because of udibia and I say because of one standard now one no ono hwa embo ami to a chair na eya na eha be eha mani bebre
Okay. Enye bibia. Last na metie osophobia no preach. And na no kan about a man. Omo tikem wo so baby o pa go pekunu. Oso sorry out akem. Maybe be ma ihu nkura na ope. But ohwe ka wo demu a ono oba wani mu pa benti no ye dokan o si eya ya parki mu parki ka no na mu nanti sa trotro kra o de fa e bia ho na o kwa hye ukunu o eh enti me nji enya na man na e wo mu se aware enti ma ye si ye ji ye ni nka e de na ye fe se e bia oba like wo de we nya wo yes wo high na be ma aye nka ye fe but mema wa adwin bi se ono mpe oba no e baba be control ope oba ono ne be control oba so iti wo ohwe sa udipra wo ne ka odem mi ka odem anya nkwala ka o e bi ono kra fu e ko ntimi ndo iti o e den wa ba wani ma be ka cho so ope e bi ami ka so hia kunu a o so nka unya ya nka ope so iti o e den because of show class now or not sister I shaking no want to be man be can't you say your friend is saying me pel and as say it's one sister I had you yemra delay asem man be perform kakra kebeboa yemra delay asem no so biem ebi mo keka say they were delay ka asem no say no so bad they didn't dig ke ko so on trend na saying there obi hu obi asem na na ope kwanse nko bi aka na obi agye aba no so na we no koka ase ne koye ese enti enu nti anu akopeda asem we emu so hu ne sen e di twa to kra me sister e ti me aba be say sa because say Ghana had the ase obi ape mi bi obeya eni beba no like obi apa attention and brand so ye nyawu say bibi ko for mo how dey ma steady say ewiem ye ya obi wana obi so apeja no so aye bibi na tese obi pay attention obi person ko fa dream pan so ono na say enu so embua say me nunu ku anka o kan say mo ka be kra we family so ene wo no waka na say me oni omo be ye no omonye na me so me ntran be bi na me nya ne me so me so ene on na de no waka na no crepa ba say no obi pay attention obi pay bibia like ye be hu say ono so wo so yes it is an celebrate is an akoyo wo nye bibia bi hu say wo so wo yes and chana odi ba from tina wo mu na odi e meti asisi a ma yenti say makohwe police ni bi asum ana say bi a we dem celebrate what you hear nesa be hu anya che say omo be interview ni apia no na je say na je say obi attention about me person me hu nipa na okopo police ni na obi a person o hu nti no as I say this time obi attention no cry obi apeso ye bibia attention be pa na so nti no obi ka sempra na nya sempra no obi nso akofa no wadani asem na ni na na no so abeda na adani asem we de ye de komo na esia ne santi o final words bi abeso hu kan twa to no obetimi e de atudwa ni amba mi da ase me da be fon so ase emi say asem ni say emma say emma nya abotre yesi uye denya be mamfim ena ofi bae no cry itina abotre na esa maenya abotre na uye celebrate ano nkyere se ebia wo brapa ana se ebia uye sebi jankle ni ana dabi uye celebrate ya what say uye normal just say ebia ni party say ya just say me na obi ani mi ana obi anti mi so na ebia ne me ye no kukuom kra na bia na me kra me de na e higher than wo de ba because of say e bia wo TV so obi ehu ana wo kasa e ko echire ntino na bia wa fa ne say wo de wo anu ni ogaba ntino me sro me nya omo brafo obi so kasa ma pendam mbu like o twa na asam na nya yi anu ignore we travel
What I say, pa. Everything for a year, Miniaba, Miss Gladys, Nene, Minino, Esim, Kuna, Eddie, and Gumoy. Also, I don't train, Momadia, F. Bad, Nefato, a too much GH, a comment session one, maybe I'm soon following. Our IG page are too much GH_ meeting Edina Ama Obusa. Nami Yaduma, Yebe sign 80 Asian game, Nago and Shamu, Macron. Fit any as anything, and your friend saying mechanic. Zana prophet kumichacha, my sister me YouTube no, baby I should be a change your floor, and I'm about too much GH. Shut na prophet kumichacha, Mr.